Turabaramukije bene data. Turashimira Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, mwungeri mwiza murinzi wacu, utubera amaso ku murango no mwijoro. Muri kumwe na Pastor Eric Rutabara. Ndashaka yuko dusangira ijambo ry'Imana dusanga mu cete Paulo yandikiye Abaroma ibice 8 umurongo wa 31. Cete Paulo yandikiye Abaroma ibice 8 31. Haravuga ngo ko bimeze bityo tuvuga iki? Ku Imana iri mu ruhande rwacu wo turwanya ninde? Yitimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izoburite kutugabirira byose kuri we. Ndakuzaniye inkuru nziza. Ndazi ko abantu benshi baraca mu bihe bitandukanye bibaruhije. Ni ijambo ry'ihumure numva Imana yashize ku mutima wanje okubwira abantu bose bamenye Kristo, babaca mu bihe bibahungabanya, bibahagarika umutima. Hano ijambo ry'Imana riraduhumuriza, ritubwira Paulo yarahejeje kuvuga ibindi ko abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda. Avuga ngo byose bikoraniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Ageze rero kuri uyu murongo aravuga ko bimeze bityo, kuko ku murongo wa 180 ni wavuga ngo byose kuba kundi Imana bifataniza hamwe kutuzanira ibyiza. Ibyo woba wawucamo byose bikuruhije, bikugoye, wibaza ngo mbega bino no bivamo ibi norongo undabara, ndakuzaniye ino nkuru nziza ikubwira ngo ko bimeze bityo tuvuga iki? Ko Imana iri mu ruhande rwawe. Mundu wese wamenye Kristo akamwakira ngo umwami n'umukiza, akamwizera, akagendana nawe, uri kumwe n'Imana. Reka ubwoba mwene data, reka ubwoba. Hariho n'abandi urumva bagenda n'ubwoba ngo numva mfise ubwoba. Oya, humura, dufise Imana. Imana yakuremye, Imana yagutoranije, Imana yaguhaye agakiza. Ko bimeze bityo, ko Kristo ari mu ruhande rwawe, ko muri kumwe, niki cyo guhungabanya, niki cyo gutera ubwoba, niki cyo guhagarika umutima wawe. Jambo rigira kabiri ngo mbega itarimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, ku bwanje nawe, yoburite kutugabirira byose muri we. Imana yaheze umwana wayo, niki yo kwima? Ni amafaranga, ni akazi, ni inzu, ni umudamu, ni umugabo, ni umwana, niki yo kwima? Bya bindi byose usengera. Iyo atanze Kristo nta kitogukorera. Haleluya. Iyo atanze umwana wayo nta kitoguha mwene data, nta na kimwe n'ukuri. Ndaguhumurije, igikomeye nikiriya yakoze, ibindi biroroshe. Guma muri we, hagarara muri we, biteba binyaruka, guma muri we. Umere nk'abari abasaduraka na Meshaki na Abedenego, kubera kumenya Imana neza, bagatahura n'ukundi ikora. Baravuze ngo nubwo itodukiza nta mpamvu nimwe. Haleluya. Nubwo itogusanga ngo igutabaraho, ariko humura. Yatanze Kristo nta kitogukorera. Yatanze umwana wayo w'ikinege ntacyo yo kwima, nta na kimwe mwene data. Yagaragaje urukundo rwo gutanga umwana wayo w'ikinege. Bega wumva yo kwimiki? Humura. Ndahumuriza umuntu wese wawuca mu bibazo, wawuca mu bihuhusi. Turi mu isi, Yesu yaravuze ngo mu isi muri n'amarushwa, ngo ariko nimuhumure naranesheje. Wanesheje ni Kristo, n'ubu nawe arakuneshereza. Wanesheje ni wa wundi ntarahinduka. Abaheburayo 13 umurongo wa 8 ngo Yesu Kristo ko yararejo n'uyu munsi ni kwa kiri, kandi ni kwa zo kwa mabibe bidashira. Uyu waganiriza ba Paulo n'ubu niwe twizeye. Uyu wagendanye na ba Mose n'ubu niwe twizeye. Humura mwene data. Haleluya. Humura. Yatanze Kristo, nabijya byose usaba irabiguha, nabijya byose usengera irabigukorera. Tekana, mutima wawe utuze, umenye yuko Yesu Kristo tiyigeze ahinduka. Bandu barahinduka, biye birahinduka, ariko we yamye ari umwizigirwa. Yamye ari umwizigirwa ibihe byose. Ndakubwira ngo ni umwizigirwa, ntahinduka. Niyo mpamvu birasaba ko wihangana. Cyo gituma hariya mu cete cya Yakobo havuga ngo ahiga wihanganira ibimugerageza,
ngo kuko namara kwemegwa azohabwa igisibo. Haleluya. bijya byo wawucamo, menya yuko Kristo abishoboye kubigukuramo. Menya yuko yatanze Yesu ntacyo toguha, nta kindi yo kwima. Izere, hagarara muri izo mbaraga. Mana ibaha umugisha, Mana ibagirire neza, ureke guhungabana. Yaravuze ngo tuvuge iki? Kwiri mu ruhande rwacu, ko ngendana nayo, ko turi kumwe nayo. Niki cyo gutera ubwoba? Niki cyo guhagarika umutima? Itarimanye Kristo niki yo kwima? Biriya byose irabishoboye, kandi witege kubyakira. Nimbe wizeye Imana, nimbe waramenye Kristo, nimbe waramusobanukiwe, nimbe wumva yuko umwizeye, itege Yesu arabishoboye. Yesu abagirire neza, Yesu abiteho. Ndaguhumurije, byari ihumure numva nahawe n'Imana kugira ngo mbwire abantu bahumurike, abamenye Kristo, abo mbwira nabamumenye, nabamwakiriye. Ko bimeze bityo, humura, muri kumwe nawe, kandi azogutsindira, kandi azokuneshereza. Nibyo wifuza azobiguha, azobigushikanaho. Yesu abaha umugisha. Reka dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu ndasengeye abana bawe, abari kure n'abari hafi. Kuboko kwawe si kugufi kubera aho si cyarimo. Bagenderere, biyereke, babone neza yawe. Ko bimeze bityo, ngo tuvuge iki? Kuri mu ruhande rwabo, ninde wo barwanya, ninde wo bahungabanya? Ko muri kumwe, niki cyo hagarika imitima yabo? Cya kabiri Mwami, ngo mbega ko watanze umwana wawe Yesu agapfa ku bwacu, ngo niki wo kwima abana bawe? Nta na kimwe, nta gihari. Turabasengeye Mwami, abumva bareko baca mu bihe bigoye, genda uhagararane nabo, kandi bakwizere, bamenye yuko ari wowe ufite inyishu y'ibyo bakeneye. Kandi nta wundi wo bibakorera, ni wewe. Watanze umwana wawe umwe w'ikinege, ntacyo tubaha. Urakoze Jehova yuko wumvise, kandi urakoze kubabereye igisubizo. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Mana ibahezagire.